Yesu nashimwe, ndabaramukije abakunzi b'Urukundo Gatatu TV. Amahoro y'Imana abane namwe. Ni ngewe wa mugore mumenyereye abaha ubutumwa bwiza, kandi uwo mugore akaba ari umukozi w'Imana. Uyu munsi ndafite ubutumwa bwiza buri mu Bikorinto ba mbere igice 3 ku murongo wa 16 n'uwa 17. Yesu nashimwe cyane. Ariko mbere yuko ndi butangire ndabanza nishure ibibazo abantu bari kubarambaza. Mbere yuko ndi bubandanye, reka nsenge hanyuma mbandanye n'umurimo w'Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, uri w'igiciro, uri gitangaza. Nukuri iyo mbonye uriko uranyizera ukankoresha, ndanezererwa no gukora umurimo wawe. Ndanezererwa Uwiteka no gufasha abantu ndababwira ubutumwa bwiza. Mwami Yesu, niwibuke ibyo wanyeretse uyu munsi. Nukuri biranezera rwose iyo ndiko ndakora umurimo wawe. Mana, uyu n'umwanya untijije wo kuvuga ibyawe. Ndakwinginze ungire neza, ubane nanjye. Ndagusabye Data, undungikire umwuka wawe maze aze amfashe nasame nawe avuge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndakweretse abantu bose bari bwumve buno butumwa bwawe. Mwami, ubaha umugisha. Ndasaba umwuka wera aherekeze ano magambo, maze ano magambo agire icyo akora mu mitima y'abantu. Ndakwinginze Data, abantu bawe ubahe gutahura, ubahe kumenya ibyo ushatse kuvuga, ubahe kumenya ukuri, ubahe kubagira neza Data. Kuko kino gihe tugezemo ni igihe cya nyuma, nuko abantu batabizi, ntago banabibona. Ariko Yesu Kristo we uraje. Dore uraje uzananye n'abamarayika. Dore inzamba igiye kuvuga. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, weze umugeni wawe. Ubakure mu bintu bibi, ubakure no mu byo kwiyanduza, biyandurisha iby'isi. Ndakwinginze Uwiteka ubahe kumenya ukuri. Mwami Yesu, ndirukanye imyuka yose mibi iri hano hantu. Ndirukanye Satani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo. Data wa twese, ndagusabye undungikire abamarayika bawe kugira ngo banyikuze. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Bene Data, nshuti z'umusaraba, ahangaha mumbona ndi umugenzi arimwo arakurura abandi bagenzi, abajana, abarongora, cyangwa se abereka inzira igororotse. Kandi nzagerageza uko Uwiteka azaba anshoboje. Ku muntu nukuri yaba atazi ibintu by'Imana, cyangwa se ngo amenye ukuri ni Kristo. Kandi ikindi, Yesu Kristo ariko arashaka ko wewe wezwa. Ariko arashaka ko wewe umenya ukuri,
k'umugenzi arimo araja mu ijuru uko akwiye kumera. Ndakubwire umwanda umwe gusa cyangwa se umwanda mutoya wonyene wo kubuza kuja mu ijuru. Mu ijuru rero nukuri haragoye kujayo. Burya mu Kristo urimo urankurikira, mu ijuru haragoye kujayo. Ndabizi neza ko abantu baryoherwa bakibagira ko ahangaha turi abagenzi, iwacu ari mu ijuru. Burya mwene data, nubwo urimo uryoherwa uzi ko hano mu isi atariho uzaguma, ahubwo nushire ubwenge bwawe n'ibyiyumviro byawe mu gihugu cyo mu ijuru, kuko ni iwanyu. Ndafite ibibazo abantu baguma bambaza. Icambere mperaho kwishura. Hariho umuntu yambajije ngo nikure igitambara mu mutwe. Bishatse kuvuga ko ibyo nababwiye ko batari ko barabyemera, ariko ni byiza ko mubyemera, kuko niko Imana iba yantumye ko ndababwiza ukuri. Nzababwiza ukuri, ndazi ko ukuri kuryana mu matwi, ariko nzababwiza ukuri. Uwo muntu yambajije ico kibazo ambwira ko nagira ngo nakuri igitambara ngo nkabereka mu mushatsi umutwe wanjye. Reka ndamwishure rino jambo, kuko nta yindi nyishu ufite yo kumwishura. Riri mu Bikorinto ba mbere igice 11 ku murongo wa 5 n'uwa 16 nako n'uwa 13. Reka dusome. Ariko umugore wese iyo asenga cyangwa avugishwa n'Imana adatwikiriye umutwe, aba awuteye isoni, kuko ari bimwe rwose no kumobwa. Rino jambo reka ndarisubiremo. Ariko umugore wese iyo asenga cyangwa avugishwa n'Imana adatwikiriye umutwe, aba awuteye isoni, kuko ari bimwe rwose no kumobwa. Bishatse kuvuga ngo iki? Inyishu nayimuhaye. Wa muntu we wambajije kino kibazo, uri kuravuga ko nakuri igitambara ku mutwe. Inyishu yawe ngiye. Ndakubwiza ukuri, ibyo bintu uri kurikeka ko no bashiramwo, uri kurambeshera. Nta bintu ushira mu mutwe, gusa inyishu ngiye. Nta gitambara nakura kubera abana b'abantu. Ijambo ry'Imana ririko rirambwira ko ngo ariko umugore wese iyo asenga cyangwa avugishwa n'Imana adatwikiriye umutwe, aba awuteye isoni, kuko ari bimwe rwose no kumobwa. Ahangaha Imana ya Isiraheli ntago itwemerera kuja imbere yayo atagitambara dufite mu mutwe. Nubwo abandi babifata bakabishira hariya, bagafata inzira zabo bishakiye, ukamenga ijuru ni ryabo. Reka ndababwire bene data, Uwiteka Imana ntago atwemerera ko abagore
baje imbere y'Imana batitwikiriye mu mutwe. Rero wewe mwene data wowe warambajije icyo kintu, urabonye inyishu. Ntago nakwereka mu mutwe iwanjye, ntago nasuzugura Imana yantoranije igatuma bansiga amavuta ngo ndayikorere, ngo nkure igitambara kubera wewe. Ntago bibaho. Naba nsuzuguye Imana yantoranije. Reka nsome ku murongo wa 13. Nimwiyumvire ubwanyu uko biri. Mbega birakwiye ko umugore asenga Imana atitwikiriye mu mutwe? Reka nsubire mu ino jambo. Nimwiyumvire ubwanyu uko biri. Ni wewe uri kurabwira, nawe uri kurabwira. Ni wewe bari kubarabwira, nawe uri kuranyumviriza, ni wewe uri kurabwirwa. Nimwiyumvire ubwanyu uko biri. Mbega birakwiye ko umugore asenga Imana atitwikiriye mu mutwe? Birakwiye ko umugore asenga atitwikiriye mu mutwe? Iyi ni inyishu n'ikibazo ndiko ndaha uwo muntu. Kandi iki ntago ari icigisho nateguye kwigisha. Imana impaye umwanya ikabinyemerera, nabyigisha mu buryo burambuye. Ariko uyu munsi ntago ari iri jambo nashatse kwigishaho. Ikindi kibazo bambajije, uruvi rumwe bisigura iki? Nkaba nshaka kwishura uyu muntu n'abandi bandi bombaza ibyo bibazo, cyangwa se n'abandi baba bafite ibyo bibazo. Ndabishure mwese. Uruvi rumwe ngewe ndarushira muri za mvi Imana yavuze, kuko ijambo ryatubwiye ko imvi ari igitsibo cy'icyubahiro cy'ubugororotsi. Rero mwene data uriko urambaza ico kibazo, inyishu yawe niyo. Ubwo ruvi rumwe rusigura ko ari igitsibo cy'icyubahiro. Ibindi norenzaho kwa aya magambo nukuri, hari bamwe bavuka bafite uruvi rumwe, abana batoya bakagira uruvi rumwe, cyangwa se bakagira imvi zibiri mu mutwe. Hari n'igihe bakura izo mvi zitaraba nyinshi, zikazaba nyinshi iyo ashaje. Rero nk'abantu bafite abana bafite izo mvi rumwe rumwe, ntimuze mugira ubwoba cyangwa se ngo mushake insiguro yazo. Imana yahaye uwo mwana wawe uruvi rumwe, ibona ko rumukwiye kandi asa neza. Asa neza. Nico kimwe n'abantu b'abagore bafite ubwanwa. Wewe uriko urambaza uruvi rumwe, inyishu yawe urayironse. Eseho abagore bobo bafite ubwanwa, bobo bimeze gute? Ntago muzi ko hari abagore bafite ubwanwa?
bameze mu maso bameze nk'abagabo atari abagabo. Nkaba nshaka kubwira umuntu wese ameze uko nguko niko Imana yakuremye. Reka kwisuzugura ngo uri mubi, ntabwo uri mubi. Kandi uze ushima Imana uko nguko uri. Barahari benshi barabashira no muri social media bakaberekana ukamengo kabisa ntagara abantu. Mwene data uri muranyumviriza, niba uri mwabo bantu b'abagore Imana yahaye ubwanwa, nukuri ntuze witotombera Imana cyangwa se uyibwire nabi. Yabigukoreye ari uko ibona ko bigukwiye. Burya Imana irakunda abo yaremye. Reka tuje twibaza ku bantu bavuka ari bimuga. Bobo se hari icyabo baba barakoze kugira ngo bavuke bafite ukuguru gutoya ukundi gukwiye? Cyangwa se bariya bavuka atamazuru bafite? Ahangaha hari umuntu nabonye atazuru afite kandi bariho. Ese abo ngabo bobo wavuga ngo iki? Bavuga ngo iki? Abantu b'abagore bafite ubwanwa n'ukuri ntimwitotombera Imana. Ndafite ijambo ry'Imana riri mu Bikorinto 3 ku murongo wa 16 na 17. Mu Bikorinto ba mbere nico cigisho cyanjye ngiye kugira iki kwigishaho. Mbega ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko muhemu w'Imana aba muri mwebwe? Reka nsubiremwo. Mbega ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko muhemu w'Imana aba muri mwebwe? Iki ni kibazo uriko urabazwa wewe na wewe uri kurabazwa. Mbese ntabwo uzi ko uri urusengero rw'Uwiteka? Burya nubwo wibona uko nguko uri urusengero rw'Uwiteka, ntabwo uzi ko muhemu w'Imana aba muri wewe? Kandi ko muhemu w'Imana aba muri mwebwe? Icyambere, wewe uri urusengero rw'Uwiteka. Icya kabiri, muhemu w'Imana aba muri wewe. Ntabwo avuze kuri wewe, muri wewe. Uri urusengero rw'Uwiteka, muhemu w'Imana aba muri wewe. Ku murongo wa 17, umuntu niyonona urusengero rw'Imana, Imana izomurandura, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwebwe. Umuntu niyonona urusengero rw'Imana, Imana izamurandura. Nta mbabazi ziriho, Imana izamurandura. Urusengero rw'Uwiteka n'ugweranda, n'ugwera. Mwene data uri muranyumviriza, urusengero rw'Uwiteka n'ugwera, kandi urwo rusengero ni wewe uri kuranyumviriza. Iri ni ijambo ry'Imana Imana yashizemo yampaye ngo ndakubwire icurico. Nubwo uriko urigira nabi, wewe uri urusengero rw'Uwiteka.
urusengero rw'Uwiteka ngo nimwabwonona muzarandukwa. Umuntu uwo ari we wese arimo aronona urusengero rw'Uwiteka amenya ko azarandukwa. Reka ndarisobanure rino jambo mu buryo burambuye. Urusengero ni umubiri wawe uyu nguyu. Wewe uwo mubiri wawe ni urusengero rw'Uwiteka. Iyo uriko urafata ibintu byitwa ibigirwamana, imana z'inyamahanga, ukabishira ku rushengero rw'Uwiteka ari wo mubiri wawe, uba uriko urarakaza nyene urusengero. Shatse kuvuga ngo iki mvuze ibigirwamana? Shatse kuvuga ngo ibyo mwambara mu izosi, ibyo bintu mwisiga ku nzara, ibyo bintu mwisiga ku maboko, hariho n'abisiga ku maboko, ibyo bintu mwambara ku maboko, hariho n'abyambara ku maguru b'abasirimu, hariho n'abisiga ku maguru, ku nzara. Ibyo byose iyo uri kurabikora uba uriko uranduza urusengero rw'Uwiteka. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana rikaba ritubwira riti uwonona urusengero rw'Uwiteka Imana izamurandura. Bishatse kuvuga ko Imana izakurandura wewe uri muranyumviriza. Uri kurafata ikantu ugashira ku rushengero rw'Uwiteka, ugafata ibisuko ugashira ku rushengero rw'Uwiteka, ugafata amapudre y'umweru n'ayatukura ugashira ku rushengero rw'Uwiteka. Ibyo ni bya bigirwamana Imana iriko iravuga. Ugaca uvuga ati ngo bariko barancira urubanza. Ntabwo ndiko ndagucira urubanza, ndiko ndakubwiza ukuri. Uri kuranyumva? Ndiko ndakubwiza ukuri. Ukuri. Mugafata imyenda mitoya mugashira ku rushengero rw'Imana, imyenda iteye isoni mukambara. Mugafata mukambara amaherena ino ku matwi, mugashano nino ku mazuru no ku rurimi na hehe hose mukarundaho. Imana z'inyamahanga mukaza muzishira ku rushengero rw'Uwiteka. Bene data, ubwo rushengero rw'Uwiteka n'umubiri wanyu. N'umubiri wanyu. Mpwemu wera cyangwa mpwemu yera ba muri mwebwe. Bishatse kutubwira ngo iki? Mpwemu yera ari mu mutima. Mu mutima. Urusengero rw'Uwiteka n'umubiri wawe. Madhabahu cyangwa se aheranda Uwiteka yicara ni mu mutima wawe. Bari abantu bakubwira ngo Imana ireba mu mutima gusa, barimwo barakuyovya. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko turi urusengero rw'Uwiteka. Wewe uri urushengero rw'Uwiteka. Rino jambo yikwira bwira umuntu wari wese ari mwaranyumviriza, yaba umugabo cyangwa se umugore, ari umusore ari umukobwa, iri jambo rikujeho. Wewe urushengero rw'Uwiteka. Nubwo ugenda gufata amarangi ukarundamwo mu mutwe wawe, umenya ko urushengero rw'Uwiteka. Ngo kandi wonona urushengero rw'Uwiteka, Imana izamurimbura. Imana izamurimbura.
mwebwe bene data muri ko murumva iby'abandi bariko barakubwira, niwisiga agakanta nta kibazo ngo ntayisi icyaha, niwisige poudre si icyaha, niko bariko barakubwira. Nanjye ndakubaza mwene data, burya urazi yuko uri yari mwarakosha ko azabazwa ibyiwe? Urazi kuriya azabazwa ku giti cye, nawe uzabazwa ku giti ciwawe, ku giti cyawe. Imana ntago izabaza ibyawe uriya, kandi Imana ntizabaza wewe ibyuriya. Buri muntu azikorera umuzigo wiwe, buri muntu azabazwa ku gatwe kiwe. Mu rushengero nsengeramwo barabyemererwa, mu rushengero nsengeramwo bararirimba bafite produit, baravugishwa, barakora umurimo w'Imana. Reka ndakubwire, ibyo ntibigukange. Nta jambo urasoma rivuga riti ngo bazavuga ati mwami twakora ibitangaza mu izina ryawe, twarasenda abadayimoni mu izina ryawe, twarahanura mu izina ryawe, twarabavuga butumwa, twarakuvugira. Ariko urazi ko Yesu azababwira ati nimumve imbere sindabazi. Reka kureba ibyuriya, nurebe ibyawe, kuko niwapfa uwo muntu yakubeshe ntago muzajana ngo aze kukuvugira ngo ninjye namwoheje. Ntago azaza kukuvugira ngo ninjye namwoheje. Ico ndakubwiye mwene data, ntukarebe bariya. Nimba bisiga n'akazi kabo, nimba bakora iby'Imana idashaka n'akazi kabo, ariko wewe tunganya ibisigaye bidatunganije. Igihe ni iki cyo gutunganya ibidatunganije. Ni wihane. Namba wewe uri kurankurikira wisiga ugakatagura ingohe, ugashaka ibintu bitari ibyawe, ukagira ibiki byose, mwene data we, rino jambo irakujeho, uhindukire, kuko wewe uri urusengero rw'Uwiteka. Uwo mubiri wawe ni urusengero rw'Uwiteka. Umwuka wera ashaka kuja muri wewe, ngo kandi uwonona urushengero rw'Imana, Imana izamurandura. Mwene data, woba uri mwabo bari mu baronona urushengero rw'Uwiteka? Woba uri mwabo bagiye kurandurwa n'Imana? K'Imana igiye kuzarandura abantu bari ku baronona urushengero rwayo? K'Imana igiye kurandura abantu bariko barashira ibigirwamana ku rushengero rwayo? K'Imana igiye gukuraho abantu babibone? Ese wowe uri mwabo bantu? Ubwo ntiwoba uri umukristo ushiramwo agakanta mu mutwe uvuga ngo ntacyo bitwaye? Uri karakubwira ko ataco bitwaye ariko arakubesha pe. Ndi imbere y'Imana, nta bubeshi ndiko ndakubwira. Uri karaguhanura ko kanta atari icyaha, arimwo arakubesha, arimwo arakubesha. Kandi ikindi, umuntu arimwo arakubwira ko kwisiga ipudre y'umweru atari icyaha, arimwo arakubesha. Mwebwe murumviriza
aba bahanura ko atari icyaha, ariko aba bahanura ko ari icyaha ntago mubumviza ahubwo murabatuka. Mwene data, nubwo arimwo araguhanura ko atari icyaha ibyo bintu urimo urakora, ndakubwije ukuri, uriya arimwo arakuyobya kandi nta juru afite ryo kuzagutwaramo, si we nyene ijuru. Ikindi, ntago woyoba ari wewe wenyene uri kurabwirwa ko ari icyaha. Ndafite abantu benshi nzi Imana yabibakuyemwo. Rero mwene data, ndabinginze nimuhindukire. Imana ishaka ko muhindukira. Ngewe ndavuga nk'uko Imana ishaka ko mvuga. Ndakubwiza ukuri, ukuri kuzakurya, ndazi ko kuzakurya, ndazi ko kuzakubabaza. Ariko mwene data, uzantuka nakubwiye, uzantuka nakubwije ukuri, kandi ikindi uzaba uri murantukira ubusa, kuko Imana yantumye ngo ndakubwiza ukuri. Imana yantumye ngo ndakubwiza ukuri, ndakubwiza ukuri. Ukuri nzakukubwira kugira ngo uhindukire nturimbuke. Reka dusenge. Umuntu wese yumva ko ibyo bintu abikora, nahindukire, nasaba Imana imbabazi. Mwene data, urashobora kuba ubikora akaba ari message yiwawe yo guhindukira. Urashobora kuba uyu munsi ari wo munsi wawe wa nyuma wo kuba mu isi. Imana igashaka kuhindukira kugira ngo utahe amahoro, utahe iwanyu amahoro. Rino jambo rikujeho wewe ugikora ibyo bintu. Hindukira mwene data, nimuze twigire mu ijuru, ntidukunde iby'isi. Iby'isi nta kamaro. Ubu ngubu umaze kumenya ko umubiri wawe ari urusengero rw'Uwiteka. Wewe uri urusengero rw'Uwiteka. Umaze no kumenya ko Mpwemu Yera ari muri wewe. Kandi umaze kumenya ko uwonona urusengero rw'Imana wese azarandukwa, ko Imana izamurandura. Nuhunge kurandurwa n'Uwiteka. Uwiteka niyakurandura ntago ari byiza. Azakurandurana ibyaha kandi uzagwa mu muriro, uzaba ugiye ikuzimu. Byiza rero nimuhunge abo bantu bariko barabayobya, babakundisha kugira iki? Kwisiga iby'isi, ngo mwifatanye n'iby'isi. Satani nawe aguma akubwira ati nta kibazo, nta kibazo, ijuru zarijamo. Reka ndabwire bene data ibanga rya Satani. Satani arazi mu ijuru ko hasa, arazi mu ijuru ko hasa. Aragerageza kukwereka ko kakanta atari icyaha, kwisiga agapudira atari icyaha, kwisukisha atari icyaha, kwisukisha n'ibituta atari icyaha, kwisiga irangi atari icyaha, kugira ngo niyarimbuka nawe murimbukane. Kuko Satani arimwe arashaka abo azarimbukana nawe. Rero mwene data, uwuri n'ugutwi niyumve icyo umwuka abwira ishengero. Ndarisubiremwo, uwuri n'ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira ishengero. Yesu araje. Yesu araje. Yesu ariko arashaka ko wewe uhindukira. Yesu ariko arashaka ko wewe mbese wiyeza, wikuraho ikintu cyose cyatuma utaja mu ijuru. Iyambure nambuzi kuri muraja mu ijuru. Niwiyambure kiriya cyose uziko cyatuma utaja mu ijuru. Ndakubwije ukuri, n'akantu ko ku munwa nta juru uzakajanamo. Nimuze twikure ibigirwamana,
tubikure ku rushengero rw'Uwiteka. Imana yacu ni Imana ifuha, ni Imana ifuha. Iyo ibonye utangiye gushira ko ibintu ku rushengero rwayo ntinezerwa, irakurimbura. Nimuze twumvire umwuka wera, nimuze twumvire umwuka wera, nimuze twumvire umwuka wera. Imana irabakunda. Mwene data uri muranyumviriza, Imana iragukunda. Iyi message ni yawe, wewe wihinduye. Iyi message ikujeho, wewe wihinduye. Iyi message ikujeho, uru rushengero rw'Uwiteka, kandi umwuka wera ari muri wewe. Ikindi uwonona urushengero rw'Uwiteka wese, Imana izamurimbura. Reka dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, urera urakiranutse, ndagushima kuri ijambo uduhaye. Ndakwinginze Uwiteka Mana, umwuka wawe wera agende ariherekeze, maze rikore umurimo Mana, rikore akazi mu mitima y'abantu. Urakoze mwami wanjye, urakoze data wera, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Yesu abaho umugisha. Ndabakunda, ndabakunda, ndabakunda. Nzakubwiza ukuri kugira ngo nturimbuke. Yesu nabaho.